Una dibuhagu tak dalungarana na mau da Yesus Kristus. Henang deka bata peraga bali ta acara pamaringu ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Mada di pa babaca na renungan yai mala kata habayang kata kadingi pa kapengu manyakat walung lengah matua. Kata habayang Allah mauri mama aingu ta'awangu majaga. Yaga manyama huhu anamu ba makahoru karada tahagamu terahidaya. Makareu mauri kampek liga manyama. Karena terahidaya buhang mereka patengi parangu ya napulungu. Woga maka mangana ati kapihalama. Karena kapiak na niya mamarangu ya napulungum dan kampik maka bampahalaku ya tamurukuma. Mula na mo Yesus dia kadikanap manima. Amin. Ulda dibuha na renungan dan duta tarahinaya na deki ya walung tabuku renungan wasiat na judulna na pahaili yaka napa itada walung ta Injil Matius kawun habul hiwa bajar dumbul tilu lapa bajar tilumbulu napa patada da yaka dika na bajar dumbul tilu na mawina na lingna Yesus na panewi ta murit-murit na nyuwa ku panewi gimnyemi langu taka lale harui na tau na madedi manatama tahangaji surga. Injil Matius kawud habul hiwa bajar tunggul tilu. Ulda dibuhagu Forbes na majalah bisnis ta Amerika aingu daftar ngara tau madedi ta pintana na data nau mabuang ha. Bahkan terakhir nutu bapaki deka sistem daring sistem terhubung ta internet jadi selalu pada buang tiap ladu da data nau pada di tomade di tapintana mungkin ya na periju jalan na tau madang wina tapangadang da ya kaingu doi dangu biha bapadowi bolu dabana napa buhada takanyatanya datau na nauma ya kata badangu da kada de dida tabadangu jalana na akibatna na beban ya kana tanggung jawab nama ainya leduta tamatiwuhu kawud habul hiwa ayat 23 lapat ayat 30 na yai tu ne na panewi ni mo Yesus na mahalimu madedi nama pakatananya na lara limanang tahu pujapu panewi na mo Yesus na paitanya lara padadi waingu tau kalung na lara nau ya kadika bana daga daba jada dedi na manganda wili danau kana pabari jata tau mila dangu kana pekuda di tau de di taawang taka rahipia kunapa na unta bana tama bana lita bawa daura walung na tau de di bana tama tahangaji ni ala sementara na tau na mahadia lang taka ya nama kolong hamaraka haraihi ya nama kolinya namuruk palupang. Uli buhagu badadi tau madedi dana jalama. Nama jala ya kadika bana kadaka kakana atida. Bana karitak kakana pangadang data dedi. Lapa bata bulanya bagana na namrahi pawilina. Namuruk palupang udah. Waingu belajar papahaili na dedi. Ditabiha baite ya namarahi pawili tamuru kuda ngara dukana da jenga koli madewalung tadedi kagah manai jala kidapa
dadangu dadade dida. Amin. Malakata abaya. Bumauri nya mahuhu anamu mga meka paranguyana pulumu. Makareuka kam pamula madu gamet ati manya mahatau-hatau. Araka pia kuna bama pahalaki at pintana dumana padiduay na nangaramu. Mula ni Mor Yesus ama diwima. Amin. Didinaw na kaula dibuhan na renungan terakhir na ya. Abi bula kinya bami like, subscribe, ya kaban pabari ya taulimi. Karena ya kataminaw ulibuha, mga mi kapadeki dumami, bami wewarnya na Injil, niya mi ka na ya kabe, Mor Yesus na pamringo pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.